Pozdrav svima ljudi, Emerka Riško ovdje. Sad sam prohodila malo tamo gore, malo kod komšija. Zapamtite, radit ću face reveal kad dodajem 100 subscribera. Vidite mi kako mi blista auto. Super je. Pa, kao što vidite, slika mi tamo u kući igra se sa macama. Pa, sada da vam bolje da se subscribe-ujete. I sada ja ću vam malo prohoditi da gajem mace. Nema veze što ja hodam u kroksicama. Nema. Da ima još neki mac ovdje. Kupi kamen. Dobro, tamo nema, idemo ovdje. Nep, još uvijek nikakvih maca. I ovo nije moj auto. Nep, ni doj. A prosto ljudi, nisam našao nijednu macu. To jest, imam jednu. Samo u kući. Ne, nije u mom autu, nije u ovoj kući, nego u kuhnici. A tamo mi je sestra. Sad ću ući unutra. Oprosti mi! Mazo je svi! Mazo! Evo je! Kod Big. Pa ljudi, moram da idem te ručiti, dakle završit ću ovaj video uskoro. Naravno. Djetinjstvo. Pa ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, subscribe-ujte se. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!